Kardom nili uruning tikathak Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी तुमपेन के चेंगसी क्रुसाय मेगानिपोन वेस्ट कार्बी आंगलोंग सदगांव ना दुंगालोंग के दो घिलना अतुल भेरी वस्पे भवाना लोंग फाइकुनी चिकलो निफाई हिनियारी भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी तुमपेन के चेंगसी क्रुसाय मेगानिपोन नॉन एमएलए इलेक्शन नांगली जिदोग दोग पर भारतीय जनता पार्टी वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी तुमला अनुसेजा कोंगचे पांगतांग पोंजिया फानपुरा वेस्ट कार्बी आंगलोंग बीजेपी पार्टी along morcha kito ana tumarpu kimi chilar pontulo lason tak taksi BJP ST morcha West Karbi Anglong district committee tame arpu kimi lar ponlo lasolong kimi president Ranjit Kramsa general secretary sarloki be harbamon phangchu vice president cleared up terang lapen ke media cell convener babu timu lapen ke kapri arpu seme pek pontulo arpu kimi pek pondet pen puthot phai kunia chikloni phai hiniar ni krungsa me ini ponlo krungsa me long West Karbi Anglong BJP pangtang ponjia phan chingki chethan chimum ponlo lapen Karbi Anglong arada tum arji dinkloi pen kar e article 244A pachun ponjia phan tame cherabdunji pusi lamthi baklang pon jaime galong luhia mana peng pen BJP West Karbi Anglong district committee me phu Rudip Ronghang BJP ST Morcha President Ranjit Kramsa General Secretary Sarlongki B Vice President cleared up terang lapen kerong hang lem Vice Chairman Babu Ten Timung lapen kaprek atum tame BJP ST Morcha Office BRL atum tat me jetong Board Harpen Priyanka Belmiki Karbi Anglong News Nilimen Rajendra Kramsa lapen nili ST Morcha President West Karbi Anglong BJP pen Asi pini ke nili tum lonna nili executive committee long ke bini ke do cheng office bearer meeting lo lapen itum office bearer ka do wepen bang kora pho do lapen la sana committee yang bong ke ni tum non ke wangji kam ke claim ponji BJP ka highway ri phansi nili tum penan chi hajak ponji posini tum chi sigding sidolo athela da Karbi Anglong aro jitu tuliram rong hang si amaki japen penang an eka paching thur amo sai polo lasil laso paching thur amo amesil sabang itum ho rong ajo pansta me than namji pen harong ajo ke claim ke dam stame alang han paklang po pen jitu PC ke claim nang lang doma la solam stame ni tum ake hai phan tuliram rong hang sar phan pachini po nani tum ST Morcha tum min IM bang ku pilani nilitum ST Morcha atum mena ema bang ke lalo je non jitu nilitum Karbi Anglong bang ke lalo jitu ST tum kapap hiup akhe labang so kapap hiupen penang an sarkar facilities along kelong thek thidu te sarkar pen ela jitu Ministry of Tribal Affairs pen penang an kror atangka ka panong pidu stame ilitum bang ke office lahai long ke dam thek the jok kapali thek the jok laso along kena hok dun dokok tikuk dun dokok ti lasing tum ST Morcha tumang ke hal hai tum phan ching thandam pachini pensi sarkar long pate boksi sarkar ali ke pachu endonji phansi nili tum non kenang sot la so message ponji apene tum cherap damji la ST Morcha atum pen Karbi Anglong ara dekal ST article 244A apata nani pen pi secretary of people la ke lalo nili tum ST Morcha buchor kalilo lage ang ton penama si lage Karbi Anglong main isulo nitum la hemprek jitu 244A ka pa implement long ke nilitum ke ani wang si ke claim ke dam ke cherap dum po la pen chit lage chiting prat sin tum claim po athe elituma MP si tame 244A ke pa implement ne phan ke haladak ningi dun elo elitum MP umor ti chokhais tame la sila sonak thaksin litum tadak ST Morcha pen tame ke claim abang ke chiting dun prat bola pachun begi nani tum la bang so komite kimi keseng pernah long apa nani tuman mana tuman si akhirnya bisa diponto la nil labang kalalo nili ke chengsi jitu Assam Pradesh BJP president ake hai Dilip Soikia lapen Horen Singh be ST Morcha Assam Pradesh president tuliram ronghang ke hai pendak Rodip ronghang ake hai BJP West Karbi Anglong president
lang itu pan nili coro parpik lo je nili tu pan lason akimi responsibility nanga pipe nili tu an sose kami claim awar sana pipon theko alang itu pan tum niak long pen coro par lo to work he no parpik pen ajok kidam ke wang ke sung ki phona dijang Karbi Anglong bo thadlang so pen am tereng ka chela da to work pik he no parpik ajok thor pakrat ka chisong jo pedap dampar pen sangti ke roi ki paru hu mare ta ajok ka chela da to work pi langbung lang plek chemande lasi prapjin pen labang so to work nasalam pi serak noi kali pulute nili tumahin pen sodak akang sai padupon ang kok puta ning jepon sangti jo pedap ajo nerlo dampar pen keroy ki paru mara da jok labang software kupo ana ke henulo pini pinabang bang wothalang so pen am tereng ka chela da tower pi mesen penang selam pi pon pi pulutante sangti keroy dampar wanglong lelo lapen dili tumalam arjuje pulute nili tum arni wang setame sodak pen ci song pon veng nang jipusi chuning ripa depon santi supply ripu nili tu mahin pen thang ta pudunde seta nona bangke nili tu arni wang kedam ke wang school osumar kache thon kache wan ko anlo ne ke du kisung lake nili tu si chechinilo keso ke un e leche pon pusita melabang so to war si Ceponaji, lasi pini pinap ang bong, selam patang weg nangji, pusi, havarara da tumpen, juning ripo depon. Tang tinon biar tang ton, penalam the arjupon sinang. Amri pen hemari bongrum, report Karbi Anglong News. Lasi nili tum rong aso public tum ta kedu kedam ke misen nai pupan nili tum ke media tum pana chohang nang kok lo kisunga join ni, lasi la just towar bang kai kes tami selam nang po pamisen nang po school ke don tumpan jate aduk pipeda nang po non ke osomar tum ko ane aduk ke do ekdom uniform hai huian tami ekdom inghan sila pusi erwang bung ampen lahai ki chokka ko ni lo apai apu ko ane ka kosto la pen ekdom arlo towar pen si school chethonun sadam nang kok lasi ko ane ki sung lasi la nitum mohol dar tumpan sutami chuning ri lo तो वारा बैंके काइके समय परमिशन नहीं लपेन EMCM तुम हंता नील तुम चुनिंग रिलो पब्लिक तुम से labang so tawar ke main road ma mate attokan no kono ne rong ke damat tawar la pulala main road lo lake la non ke main road lo ki so nili tu je pon no lo ko an ne kadikda tom ko an ne accident bike accident scooter accident tu gari damon motor damon student tum school hela don la sinil tam la hai problem si EMCM ke theki din ma ta tum pen tuning lo public pen okol nili tum pan Baria rong pugalilo, nona bangke nilitum pan baria rong sini nilitum bangke cupang tang tiblo. La so dak lo min kahing non nailo stame nang lang le towar me ma hing no ma la hai lang le pin pen dampar sampar pusame suli lo patumi dik pen lo nilitum warning ki pisame alang itum bang kroy kre ekdom coba nai ne dam ta ningkan kache construction ma sita mel bang so tawar ke salam pon oh selam pon lo sita me laso ceklo jon niang bang ke ekdom gura lo abi pin lo jata atowar si ekdom adin se avelo ceklo jon niang bang si atowar thang ta lasting te apen harlong ki thu si la so dak war war lo athak di plap plap lo angke inghan ke er thok ko la si ni tum bang ke ka kostu ong lo la si la so kostu puta ke la si ake thi ki ding num ta buji tha pusi ni tum ke piniar ni pherang ke tum phan ta chuhang nang kok lo ko an ne ki su ni tum chin thong ke dam akya la deputy speaker mate MEC kai visit ko sita mel bang so tawar si ke dam ke bang lapen cintong program do ekma duima prang program do pu CM Wangi puamasi ekdom dampar gari sob bon lir CM program do puamasi ek hoptang bong pen la tum bon lir si towar selam lo lapen CM ke dam loge loge ke arni sini nia pike son thot sa ko towar nang hing no oh CM program pulo te irui nia prang pen si la tum towar selam ji apen sang tia gari anta la tum bon lir ji
sita me non public tum kisung ke alang tum chini ne che char che radaphan sita me rap si dorkar mati ho la sinang li tum ta kadu kawi tum sita me nang cerap du nang po la penang claim pidu nang po pusinil tum ke rap pen nang churi ning ridun lo Kopi jo ini sila so tawar lapan si tehing ngolong lok. la ke sangtia gari ga sulie po dampar ga sulie po Tenan nang litum hin penela bangso sangti amotor bang pawanglong le pada mong idet pola pulo la non to warnang bonai pipeti ke nang tum ke sangtia gari ke suli long le lo lagi le nili tum ke rada tum thot bak ko arniwan same to warong si toyi lagi le Jong si patoy ti pen la bangso sangti amotor bang si kedam ke bang dukok bulu nang litum rada hin ben pisi dengpon po sai. Ini tu me bon ikiko. Erong vet kalilo non ke ang ton si bon po. La sonana bang ke lahay nang serap nang cetu do nang po nang litum anta me IMCM tum anta me chini lo towar ko son mage kado ka veta chini ho lo pot la sila towar bang paminang po. Especially Karbi Anglong Autonomous Council panang litum ladagarat pen sodak pen kupilon non kacuning riponji la bangso towar putak. Ni ko anang bong komentu pen si nang paklem nang Pini pensi alang litum moholdar tumbang pini pensi selam po si cecek la si koan si ka selam meji ma la sinil tumbang ke rada tumbang ke lang po lang alang la pini pensi selam po si alang tumbang cecek ke asang sang tiwan po ekdom ho alang ka char chinji ko ane la sang ka char chin anda pakan da nola Gari ka jamane lo motor ka jamane la scooty da jamane to warne accident la ke ni lo si chini lo ko ane kisung la si ko la si na to rati dam ke ba ko nili leke to ka bin da Inglong aso kali atomaphan pota kipi ing tonon pusi APHLC asong atung pen phuluni circle sa hemalong athengno kachisong padopon ili ke chodor chida anwan jong si akaprika phan aku kachithak thu pulotangte ahem phu vega banke inkrang credeji so si pini ne phai isi crazy 2025 arni phuluni constituency ke border circle sa hemal thengno lo phuluni APHLC aro to pe long le pata kipi ke jok che putha kachisong padopon kedam tangarni 30/11/2025 Center Denkemo apamalong BJP pen ke joy pen pata ki people for thimia kemang aputhagalong ongdung inglong asukali tumaphan longle pata ki pi kilong dunang jiaron ke avi puta alam tumpen jongpon BJP mate CM MP MLA tumaphan pata pipon aret along ning ingsamse lapening samdun te pusi kajesong alam tumpen dengpon Uttar Bolbil aking sanga sotum aphan longli pata kipi nangji aronavi pin pensi Karbi Anglong Autonomous Council pen pota piponaret jongsi lason inglong so aphan pata kipi ing ton pon pilang pulutangte ansu se kaje song ambe ding thurji puta melo ningjebon lapen kursing timun pen lam arbok pon CM Tuliram Ronghang MP Omar Singh Tiso lapen ke MLA Dar Singh Ronghang atau aphan Karbi Anglong Autonomous Council along kahani dun ke keng sangasu aphan le long le patta pinon pule nakitoy dun kali jong sinang tumla sonaron repen klembom lang pute kaje song tangkring du ji puta pachinipon phuluni pen arun iti kathara je kadang tang dengki mo pamalong Karbi Anglong Autonomous Council pen puthimia kemang polo halada Here meme ang deng thekam lo here meme mani polo ha Bangladesh ben ke bang tumhan West Bengal ben ke bang tumhan UP ben ke bang tumhan Rajasthan ben ke bang tumhan
ละเป็นบิฮาร์เป็นเกี่ยวกับตุ้มฮันลงเลยปัตตากิปีปลงบังเกAPSLC ตุ้มเกจุเจงบัดเจอร์เจดอนเทคเทลเกลาซีละบังโซลาปุถักจงสิตุลิรามรองฮังตุ้มชีวิตโรดเรโลปลุตังเตนิตุ้มเกกัจจิสงบังเกลเกเปรเจกปูละเป็นอัดได้เกตุลิรามรองฮังละเป็นดอร์ซิงรองฮังละเป็นอมอร์ซิงที่สุดตุ้มจะได้เชียร์นี่อาเทละบังโซการเบียงลงอลงรีนังวันปีเกรูเซมซอนซิงที่ชินังไรปีบิฮาร์ยูปีเวสต์เบงกอลบังลาเทศตุ้มฮันดักปตาปินอยดักดินทิปินอยปุเลรูเซมซอนซิงที่เกลงเลนังไรปีกังกะลีละเกอาเทลังตุ้มเกเคบารินดักลีคอมเมนต์เป็นสิเคบารินตุ้มนังกังกะลงดูนตาละบังโซลามสิรับพันไปตุ้มชินีนี่ละเป็นตุลิรามรองฮังalang lian ning hang aling peleda ka cuma tha bang ke tungge kroin thek thele ke tuliram rong hang apo khi gali lamang solong leke illegal non tribal bihar UP ben ke bang tumhan long le pata pinoi bu komar lo thon hukum ipige koloso apre gab long tok do ke da lamen tumhan koloso apre gab ben si long le pata piundi bu ke tok do mati lapen 1951 ke UP ben bihar tung dak bang vela dak utor ro belong men tolo bang ke 1963 62 long sing bang lang kosong je tum pota ke long mati lasi tuliram rong hang lapen non BJP company press meet tum hanta ne like condemn lo tum hanta lapen tim Karbi Anglong tum hanta pin rem lo la hai tum han ke pugalisi ama hang sing thok ne hai tum han long le pelang pen ke chelem yang ne lai ke hai pen ka cherap lo hormu lage nang tum ko mane phan nang ning hang ling piwong wong ko hormu gali lage nang tum politics pathui pathunoi kapre ke politics pathunoi sita long le pen nang tum politics pathuri labang solam ben ning chibitung lapen long le join ne si pini Karbi Anglong arat lapen long le join ne si ru sem so sing tum long ri nang thik pikam lo 10,434 square kilometer hala bang solong leke Bihar UP West Bengal Bangladesh lamding hujai phale ki thik pikali leke hala bang so ki chi so bale thik pikali da ke do inglong aso tumhan da ke do khilonja khomia la tum pham se ki thik pike la si nang li tum prap jin pen la bang so bang ke chivit ro sirat ni la pen purthimia kemang ke nang tum ICU mesen ICU gali lage purthimia kemang jong si mesen pulo tangte nang le ha border long ke do Karbi tumhan pulo long de pota bi beret ke la horizon dolang kheruni thau kherni pulo jiri kim dang sai umla pher lason hak taxi chin thong lason hak taxi lapu gulaghat sochin hendanat ke do Karbi tumhan la ton pulo pota bi beret ke nang tum nang meke char ke dak uttor bor bila tum hano nang meke char ke lasi prapjin pe labang ke chibidro sirat nangi lapen jong si chibidro delang chibidro delong pro tang de ni tum ke song ta la keng ton de ji ka chi song bang keng ton de ji lapen prep ke ka chi song bang ke song nang kok ji mo nang tum kupinya ki sum do ko EPSL ji tum long jong kupinya ki sum polok pro tang de adai ke tuliram rong hang tum sia da che nahi tim Karbi Anglong tum sia da che nahi long le phalang ke chelem hormu gali ke long le phalang join ne si hem siang bong da ka charbu la si nang le tung long le phalang pang si nang le tum ki ju i politik si pathui la solong bang ken tum chu jeng ba jiem tang chiton de laben tim Karbi Anglong tum han ke pini la bang so a protest pen si ni ke pin rem lo condemn lo nang tum plang pelu la bang song hoi ben choi noi nang tum da ke kang ni jia odawe lapen la bang so siem la bang so tim Karbi Anglong tum han ke dak pen si tumar plung nang ilang Hill State Democratic Front mate pithek pen ke HSDF Regional Political Party tumpen Bhitor Colony Chukehola long kangdanga be ke padupon Lakhankar phon de MSC constituency ke parlo Bhitor Colony along pini ni phai isi phai kuni achiklo suri ni reng kar pho ani Hill State Demand Fronts mate HSDF Regional Political Party tumpen kangdanga me ke padupon Labang so me long Central Committee tumpen a job
chetong dun si lam the jumisen pen alang tum pen than pachani tikang la pen non kiwang ji MLA election hut mate bang phukili da hut stame along ten stame ki parjab dun e je pansi alang tum pen chisik bom pusi pherang ke tum kar ju bom hutame than pon labang so me long constituency a president sir inosinti penajoksi kado go me charipon lum ho sor pu mate central committee pen kiwang tum ana panstame delbarson tongbi secretary penajoksi pacheni alam the than pon Hill State Demand Fronts mate HSDF Central Committee atum pen kadowe bang troxy lumho sar potom chitong dun si misen pen mai da pachun dun long lapen ke labang so mai long kadowe bang pharu gotom social muluk tum HSDF apan ki krasong atum cherap chitu dun si mai misen pen tame pachun long nilipen Philip Tiso lo HSDF atheke Hill State Democratic Front lasi labang so joy ni sinitum arong lapen homosti nitum dam lo hala sor ni pen pinian nitum homosti krehinian nitum komiti sengelo la homosti krehiniang bong tame PS tame nitum along homosti tin name longni longthom kenon ke seng pangcheng bom lo ye podma pulo dangte karbia khe tumaki mang ESDC hut pen pinian tame loti bengan bet ington kok lasini litum karbia tumaki mang Karbi atum jitu akar I article 244A halabang soang deng kipachun beg dia fangsi non regional political party labang so HSDF adol ni tum parjab lo labang so party long kaddo ko minang chirap chitu dunia fansi ni tum non homosi tin tame ni tum arong tame labang so awareness TP fangang Kevang ji MLA election ho na tum la HSDF da chapate dunia fan ketisik duma longpho MLA atum kithu asid do longpho ta nilitum kache pate dunia pani tum prepare bomlo la penchi sek bomlo Phonglampi football tournament angdong kitipon lakhain kar pho nilip MEC constituency ke parlo chukhela Phonglampi club atum pen patir pi ponsi ni phai tre trok pre surini reng kar pho arni pen pangcheng ponsi pini ni phai tarikisi phai kuni surini reng kar pho arni angdong kiti padopona bangso angdong kiti yehut kachipu pon laki Archim FC lepen kangting FC atum si chipu pon kachedai koi pejo goal chipi unidesi tiebreaker si chitur pon si Archim FC atum si chipai pon si winner chipolong pon si nong e sitame tangka surikri pho lepen ke trophy sitame deng pon lepen ke adun thu nong e abangke kangting FC atum si nong chipolong pon lo kadowe tangka surik kep lepen ke trophy sitame deng pon lumho sorpu monpeng kedu nilip MEC popitra rongpi lepen ke bosan rongphar deopani college principal atum chitong dun si lam theju misen pen thandun bangso ke pathua long kacharap dun atum ana phantame Phonglampi football club president lepen secretary atum stame kachoro pajerpon bangso ke pathua long rat ke chitu dun penajo kada kuwi misen me addressi pachon panong lo nilipen Philip Tiso tarik si surini rain ko rapho dak akoy pota aklamalong Phonglampi football club atumpen patripi ponsi agency football tournament bipon lo labang solong alang tum tarik trok Oktober ba si pangcheng pon lo pini November tarik si kyang dung kiti final arni lo final ke pachupon lake Archim FC lapen Kangting FC si pini akhela lake kupu egol si ke pathu ben alang tum gol che thapon lo lapen tum aphiban tiebreaker ben si alang tum khela se pajud lo winner lake Archim FC tum se haipon lo lapen runners up bangke Kangting FC tum se chepalong pon lo si pini Phonglampi FC tum ben ke claim ke chepaduk pon hak khela ke pathu ke cheng pen pinian president secretary la members tuman alang tuman chorovek nahi non jitu ki thurmi hobe tum social media punang mobile bhek mu matum pedangan mobile lang support padam lo labangso ai tension pen alang tum ka diverge pusi labangso ka pathu isia tournament bipon lo se hok ta hok lo non owe kimi
itum dak nilebhawar bada khoipota long dat pukalilo itum Karbi Anglong la Assam la all over India tame mobile gaming si pathut ke onglo smart atta ke kompen obi ke mi tu silahai bang ke itum pedatsi physical exercise football punot cricket punot volleyball punot halale pathulo bate okran banda me pol apen alang tum non ke khela dula di games and sports tame khel maharam benang lok asor sarkar benang bipon lo ladak tame tum ke professional lo benate sports akota tame voreng avar size mila tum longpo la se sports dak phonglang PFC doman choro parpik lo pini bangke lason kapathu mesen ben theklong lo samjin pen theklong lo mukbang jilang ani bangke lason si akor male dominated pu banang pudaji female dominated arloso khelas tame bipon theke sang chuniri tekang lo se choro lo kardo